Assalamualaikum hurmatli telesерджилер, сентябрьнің 6-сы эфирде хаберлер вақты. Студияда мен Алимек Айбулаева жалшам. Пешімдікі саатқа бөле малыматнен таныш етеміз. 650 сыңыржыларының айлесі іш вақты бойынша яңы евлеріні әлде еттілер. Мескен евлер земаневи шарайтлерінен донатылған. Қырым Cumhuriyet ve Akhyar musulmanlarının dini idaresinin şurası Milletler Birleşmesi'nin teşkilatına Rokhaj ştatında olup geçken vaziyetke kırışmege müracaat etti. Student koruyucu takımları Kırım Köprünün obyektlerinde işlerini yekunlediler. Bu o zenatının yakınca tanış olmağa yardım etti. Kırım'da içilgen suğa maksimal fiyatı tayinlendi. Olar hepsi insanlar için bir olacak. Bu ve diğer malumat bizim yayınımızda. Bugün çoğusu kütlevi haber vasıtalarında Kırım sakini Irina Radivilova ile bağlı malumat peyda oldu. Kadın Kırım Cenebi musafir hanelerinden birinde kütlevi hastalık Coxsackie virusu tarqala deb haber etti. На данный момент в отеле десятки заболевших малышей. У всех одни и те же симптомы. Высокая температура 39-39,5 градусов, сыпь, боль в горле, тошнота, рвота. Роспотребнадзор хызметінде хабар еттілер ки умумен ярмадада эпидемиологик вазиет незаретте tutula. Олар Кырым kütlevi хабер васталарында bu малюматны ред еттілер. Наши специалисты территориального отдела Ялты эту информацию проверили. Она не соответствует действительности. Эпидемиологическая ситуация контролируется по всей территории Республики Крым. Кырымда яқарлықның кейфеті тешкерлежек. Кырым Cumhuriyet'nin yol başçısı Сергей Аксенов Назирле Шурасының muavini Владимир Серовнен iş korşuvını keçirdi. Анда Кырымның базарларында яқарлық fiyatı muzakere etildi. Реберлер яқарлықның кейфетini незарет etmege karar aldılar. Bunda dağarı insanların taşlov meselesinin en keskin aspektleri, mesken kommunal hocalıqның meseleleri de seslendirildi. Mesken noktalarda transport leyhalarını işlep çıkarmak için 2 ay gerek olacak. Ahmedjit Memuriyetinin başlığı vazifesini oz istegi ile becermege azır insan da yok. Şer mebuslar istegenlerden vesikalarını bekleyler. Maksus komissiyada teşkil olundu. Ama namzetler da tapılmadı. Hatırlatamız Kırım paytaxtının başı yarış boyunca saylanacak. Komissiya 8 insandan ibaret. Bu yarışta istegen insan iştirak etebile. Şart tek iş tecrübesi olmak gerek. Yanı Ahmedjit şer yol başçısından sekinler neni beklegenini bizim televizyon takımız sora bildi. Опять же избитая тема дороги, вывоз мусора и, например, транспортные проблемы, что вечером сложно уехать. И остановки хотя бы как в Севастополе, чтобы были с зарядками, Wi-Fi бесплатный по городу. Хотим, чтобы все было хорошо. Основное, чтобы был мир, чтобы было все прекрасно. Конечно, Бахаря мы знали тоже. Но я не знаю, он как человек тоже был неплохой. Я не знаю почему. Ты скажи, хороший. Хороший. Чтобы садиков побольше было, потому что деток в этом году очень много. Желательно, чтобы больше парков было для деток. Я думаю, что для нас, как для творческих людей, в первую очередь важно, чтобы мэр уделял внимание творческому развитию нашего города. Я вам скажу одно, если он сделает развязку по городу, да, нужно памятник ему ставить. Он должен выполнять свои функции и все на все, без всяких могу, не могу. Vesikalar sентябрьнің 15-не kadar kabul etileceği hatırlatamız. Gennadiy Bakharev mэр vazifesini 2014 senesinden kadar eda etedi. Sağlığı sebebi bu işten boşadı. Vaqtınca şehir yolbaşçısının vazifesini Galina Alexandrova beceri. Kırımbaşı Sergey Aksenov'ның fikrine göre bu vazifeni doğma Ahmedjit'le eda etmek gerek. Faciala disi ama soңы hayır yalnız ana 2 balası ile damsız ve parasız kaldı. Ama pervasız kalmagan insanlar ailege mesken evni elde etmege yardım ettiler. Bu vaziyetke Devlet Duma mebusu Ruslan Balbek ve milletler ara münasebetleri boyunca şehir bölügü dikkat ayırdı. Tafsilatlar bizim levhamızda. Yakında bu aile için adamcasına yaşayış şarayetleri itişam edi. Bugün Ayşe Hanım balaları ile onaytlı evde yaşay. Yanı mesken odaları sıcak ve epası şarayetler yaratılgan. Kiçkini aile azaları bala bahçesine katnaylar ve tezden yanı yerge alıştılar. Allah'a şükür нам выделили комнату.
Ну, правда, она была в не очень в таком состоянии. Тоже люди помогли. Также братья-мусульмане, честно говоря, я даже не знаю, кто это, но они помогли с ремонтом. Во время ураза тоже многие люди дали в Турах часы, на это мы как бы сделали ремонт, тоже я вложила. Помогли с мебелью. Кто-то в мебель давал, кто-то посуду. Вот, как бы вот с общими усилиями мы переехали. Ялныз ана Айша Нафиева evsiz bir yıl evvel қалған еді. Onun ömür arkadaşı ташлап кетті. Doğmuş ağası ise evden quvды. Muşkul alға қалған qadın Devlet Duma mebusi Ruslan Balbekке müracaat etті. Ve mebus ona mesken tapmağa yardım etті. Первасыз қалмаған insanlar ise bu evni tamir ettiler. Он с новосельем к нам пришел, мы очень долго ждали, потому что как бы он давно обещали, что придет. И не приходил. Я ему очень благодарна, когда особенно телевизор подарил. Это такое счастье, потому что как бы, я бы не осилила купить телевизор сама. Bu musafirni binada quvonchnen qarshiladılar. Bir qaç dakikadan so'n yataxane sakinleri mebusin yanına kelip o'z meselelerini seslendirdiler. Yataxanede duş odası yok. Onun için insanlar çayniklerde sularını kızdırıp yuvinmağa mecburlar. Нет элементарных условий, ни душевых, ни туалетов, поэтому сейчас изучим возможность привлечения внебюджетных средств для того, чтобы установить душевые кабины, чтобы люди могли купаться, чтобы могли пользоваться элементарными человеческими бытовыми условиями. Конечно же, будем опекать, поддерживать и помогать жильцам общежития. Айша Нафиева тариф eteki büyük yardımının dindaşlar ve muftiyat gösterdi. Söz arası Kichkine Emirali Cumhuriyet muftinin Acı Emirali Ablayev'nin şerifine adlandırıldı. Sultaniye Istakayeva, Enver Ablaziz, Alisher Alimov, Millet için. Ermeni Bazar ve Cankoy şehirlerinde 650 sığırcılarının ailesi iş vakti boyunca yanı evlerini elde ettiler. Adet üzere tantanalı merasim Kırmızı şeritinin kesilmesinden başlandı. Sonra hepsi musafirler oңайтlı evlerini ziyaret ettiler. Mesken evler zemanevi şaraitlerinden donatılgan. Kırımda tehlikesizlik organlarının hadimlerine iş vaktınca evler kurulmağa devam etmekte. Уже в скором времени семьи военнослужащих из Симферополя и других городов республики также получат возможность улучшить свои социально-жилищные условия. Kırım Cumhuriyet ve Akyar Müslümanlarının Dini İdaresi'nin şurası Myanma'nın hakimiyetine harbi hizmet tarafından Rahidja Müslümanlarının öldürü hareketlerini toxtatmağa çağıra. Hem de Şura Milletler Birleşmesi'nin teşkilatına Rokhaç ştatında olup geçken vaziyetke kirişmege müracaat etti. Kaydetmek gerek ki sonki haftaları ictimai ağlarda tınçlık sever sakinlerini öldürülmesini tasvirlengen video ve foto resimler tasdik etildi. Bu vaziyetni nezaretga almak hakkında Rusya Prezidenti Vladimir Putin, Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdogan, Mısır Prezidenti Abdul Fattah Halil As-Sisi ve Çeçenistan Cumhuriyeti'nin başı Ramzan Kadyrov çağırdılar. Sabah saat 8'de Sudak şehrinde reis avtobusu yengil vaz arabası ile çatıştı. Yol kazası avtovokzal yanında yüz verdi. Avtobus aydavcısı maşinаны idare etip olamadı ve karşı kelgen yolga çıktı. Neticede iki insan zarar gördü. Vaz maşinasının aydavcısı ve avtobus yolcusu. Fevkalade vaziyet nazirliginin hadimleri zarar görgenlerini acele yardım maşinasına geçmege yardım ettiler. Student koruyucu takımları Kırım Köprünün obyektlerinde işlerini yekunlediler. 4 Rusya Ali okul yurtlarının talebelerinde 2 yıl devamında bu yerde ameliyatını geçiler. Bu o zenatının yakınca tanış olmağa ve hadimlerinin imkanlarını gözetmege yardım etti. Tafsilatlar bizim levhamızda. Kırım Köprünün kuruculuğu olarının iş kitabında birinci satırdır. Memleketinin mühendis üniversitelerinden okugan en yaxşı studentlerinin yaz ameliyatı yekunlendi. Bütün memleketten kelgen 100'den ziyade balalar asır kuruculuğuna yardım ettiler ve her bir basamakta iştirak ettiler. Этому нельзя научиться в университете. Можно понять теоретические какие-то знания, которые нам, естественно, дают. Но оценить правильность, качество и сложность этой работы можно только на объекте, непосредственно на линии. Допустим, про ту же тарировку, конечно, нам рассказывали, как это все правильно, но одно дело на цифрах,
А другое дело, когда ты своими руками, своими мышцами пытаешься это тянуть. Кырым көпірінде студент тақымлары енді ань-ане олды. Келечек mühendisler kuruculardan arta kalmayıp çalışalar. Tam kıymetli 6 күнлі iş grafik ve vaqta şerçiginde yaşayış. Kitaplarda енді нешір olunacak kuruculukны студентлер өз көзлерінен көз етелер. Такого мы больше нигде в своей жизни, скорее всего, не увидим. Тем более это стройка века, грандиозные масштабы, скорость строительства просто поражает. Да и вообще вот опыт, сам этот быт строительский, вот эта вахтовая жизнь, это непередаваемое ощущение. Ең буюк свайларынан қақмақ, ең ағыр арканы көтермек ве Авропаның ең ұзын көпірінде асфальтны төшемек. Лекцияларда бұл ақта тариф етілмес. Балалар такетмеге етіштірмеділер, amma енді қайтмаға істейлер. Бүгін студент әмелияты сайылған, ярын есе иш күнлеріне чеврілмесі мүмкін. Работодатель всегда имеет интерес узнать, какой у него резерв кадровый, кого они могут ожидать у себя на стройплощадке. Опыт показывает, что после прошлогодней практики 4 бывших студента уже работают в наших организациях, которые задействованы здесь на стройплощадке и действительно устроены в подрядные и проектные организации, выполняющие работу на мосту. Бұл енді Қырым көпірінің құручылығында іштирак еткен екінші студент әмелиятыдыр. Келечек сенемында 3-ші тақым бекленілі. Бұл әмелият екінлейіже олacak. 2018 сененің сонында есе құручылар автомобиль көпірде әрекетіні açмақны планлаштыралар. Азов Черномор флотының десант гемисі Кереч Боғазының Қырым көпір кемерінден кечтім 100 метр ұзынлығы иле геми Азов тараф yol ала. O шәр тешкіл оңғанның 950 елғына бағышланған тедбірде иштирак етежек. Harbiy dengizciler ve көпір құрыcıları bir-birine alғышладылар. Hatırlatamız birinci bu kemerden svetитель Алексей гемисі кечкен еді. Қырымда içilgen суға максимал фияты тайынленді. Сув тарифы 1 кубометрге 35 рублені тешкіл етежек. Бұл тариф 2017 сененің соңына қадар олacak. Белгіленген тариф епсі инсанлар үшін ait. То есть в тех территориях, где стоимость воды за 1 кубический метр была выше 35 рублей, опустилась с 1 сентября до 35 рублей, включая НДС. Қырымда 8 ай девамында 4 миллион инсан раhatlанды. Курорт ve туризм назирлігінде білдірділер ки 46% инсан учақ ile 42% ise паром кечтінен келділер. Туристлерінің чоқсы Қырымның Женюби ялсында раhatlандылар. Мемлекетнің 65 регионы ve 500 иштиракчы кезлевде Пара Крым спорт фестивалі өз ішіні башлады. Бұл ерде чешет яралар ve имканлары сыңыр олған инсанлар көрешелер. Bu yerden muhbirimiz Ayşe Şulakova. Bu 50 metrаны сув içinde олар тек қолар ярдымы ile yenелер. Karadenizdin tuzlu suvu yardım ете. Bu ile suvda sportçılarga ялдамаға қолайжа. Алтайдан келген Людмила Распаева için bu birinci ciddi yarıştır. Вот эти соревнования, знаете, они такие, скажем, мотивационные, потому что после них охота больше жить, больше двигаться, работать. И это, наверное, мы в первую очередь, наверное, проверяем себя самих, на что мы способны. И как же второе, наверное, общение больше с другими регионами. Büyük sport festivalinde öz güçlerini sınamak için sportçılar bütün Rusya'nın regionlarından geldiler. Adi hayatta gibi mında dostlarının ve soy soplarının yardımı pek mühimdir. Bu hepsi güç ve kuvvet koşa. Misal olarak Darstoy'unda sert kol ve düşüncege dalmak emniyetlidir. Tataristan'dan gelgen Maria Paşina 3 yıl devamında yarışlarda iştirak etti. Darstoy'unu kolay dep saya. Ama türlü spor çeşitlerinde özünün gücünü sınamağa begeni. Tabiat şun hatı motor, şun hatı güzel, dengiz şista motor. Her kündegen yüzüyoruz inde dengizde degen. Munda bik ışıy bizge barsa bik ışıy. Bik zor rahmet. Mena jibergen özümüzün rukovodствоға bik zor rahmet. Meni ışanıp jibergen kişilerge indi. Mundagılarga da bik zor rahmet bizne ışlay motor itip karşı alganlar için. 100 ve 400 metrelik distansa. Yengil atletler bu kıyın yolunu sakat kalaska ile geçiyorlar.
Ирина Воронина Челябинск вилаятынден келді. Қазаға оғрағандан evvelде спорт ile оғрашты. Пара ойынларда 10 жылдан берлі иштирак етті. Конкуренция, конечно, растет с каждым годом. Становится тяжелее. Ты не молодеешь, а взрослеешь. Кырымда пара фестиваль энди 3-нче сефер өткерілі. Евелсі о Сочиде кечірілі еді. Ярым адамыздың авасы хусусан спортчыларының реабилитациясы için пек яқшы. Ярышлардан ғайры иштиракчилер için мастер-класслар өткерілді. Бу дайвинг, регби ве енкенлі спорт. Дмитрий Золотов енкенлі спорт бойынша дерслеріні бермек için Москвадан келді. Вот именно сегодняшняя погода очень хорошо способствует. Ветер достаточно не сильный, не слабый, в общем-то оптимальный для того, чтобы выйти на воду, все рассказать, показать. 5 спорт чешіті ве 500-ге якын иштиракчилер. Дарс, еңгіл атлетика, маса теннисі, пауэрлифтинг ве ялдама. Бу йылы Кырымға Русияның 65 регионлардан мусафыр келді. Фестивальның екіленмесі ве иштиракчилерінің мүкафатландыруы сентябрінің 9-ында олып кечежек. Айша Шулакова, Рамазан Аливапов, Миллет үшін. Шымдылық бұл эпсі малюмат саат 21:30-да исен Риман Тарсинова кележек хаберлер информацион программасында яңы yüz берген вақияларнен таныш етежек. Бұзылы олыңыз көршмек өзіре сағылықнен қалыңыз.